дигар саволе ки доданд нависонам: барои чӣ худо таваллудро барои зан ин қадар мушкил кардааст? дигар савол омадааст: оё мӯи сар ё нохунро ба мусор партофтан гуноҳ аст? саволи дигаре омадааст: бо либосе ки дар сохтмон кор мекунем намоз ҷоиз аст агар намозӣ бошад? хоб саволи дигар: бобои ҳоҷӣ, агар дуои қунудро надонӣ ба ҷояш чӣ дуо хонем? хоб саволи дигар: мард гӯяд ба ғайр аз ту зани дигар гирам барои ман 3 талоқ шавад, ҳозир бошад зангир шудааст, ин чӣ мешавад? саволи дигар: ман 8 сол зиндагии хуб доштам, хуштоманам маъюб буд, нигоҳ мекардам то замоне ки қайсингилам бева шуд ба хона омад, хуштоманам бо қайсингилам бисёр азоба метиҳанд. аз хона 2 бор пешум карданд, боз рафтам, аммо ин дафъа хонаро ба номи духтараш карду маро пеш кард. ман нарафтам. оё дуои хуштоманам маро мегирад? хоб бисёр бароям муҳим аст ин савол. ҷавобшо ҳоҷи бобо гӯед. дигар саволе ки доданд нависонам: барои чӣ худо таваллудро барои зан ин қадар мушкил кардааст? оё дар Қуръон ин омадааст ё на? бародарои азиз ва гиромӣ, мақсад ки барои ҳамин мушкил таваллуд кардани фарзанд аз ҷониби модаро барои чӣ мушкил омадааст? ё оё ягон ояте дар Қуръон ҳаст? шумо дар сураи Луқмон ояти 14 нигаҳ кунед. аллоҳ фармуд: аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим: ва вассайнал инсона биволидайҳи ҳамалатҳу уммуҳу ваҳнан ало ваҳн ва фисалуҳу фи амайн ан ишкур ли ва ливолидайк. садақаллоҳул азим. аллоҳи меҳрубон дар инҷа гуфт: ва фисалуҳу фи амайн, ва ҳамчунон ҳамалатҳу уммуҳу, бардошт модари туро ваҳнан ало ваҳн. яъне ваҳнан ало ваҳн ба маънои бисёр чигунае ки дигар тафсирҳо ба маънои курҳан омад, яъне бисёр бо душвориҳо. албатта замоне ки фарзанд хурд бошад, оҳиста 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 то чанде вазнин шудан ки гирифт, албатта барои модар мушкил мешавад. мушкил шуданаш ҳамин аст ки вазни ӯ калон мешавад, андозаи ӯ калон мешавад. ва бинед ки мақсад вақте дар батни модар пайдо мешавад, чӣ қадар ба табиати модар хирагиҳо пайдо мекунад, чӣ қадар дар иштиҳошон мисол таъсирҳо мегзорад. ва ҳатто ки дидем ки модарҳо дар ҳолати ҳатто таваллуди фарзандам мақсад ҷоншона ҳам доданд, гӯем қурбон шуданд, яъне шаҳид шуданд дар роҳи худо. барои ҳамин аллоҳ ина дар Қуръон гуфтааст ки модарҳотон шуморо ба маънои чӣ? ба маъное ки яъне донем ки шуморо дар модарҳо барои шумо бисёр азият кашиданд, бисёр мақсад мушкилотеро пушти сар карданд. мақсад ки яъне шумо ба қадри ин модарҳо падарҳо расед. дигар савол омадааст: оё мӯи сар ё нохунро ба мусор партофтан гуноҳ аст? албатта ҳар касе ки мақсад мӯи сар дорен ё нохун дорен, аслан инҳоро бигирӣ суннат ҳамине бародарон аст ки ҳар як мӯи сар аст, нохун аст, бин ҳар як мисол пашм ё пиле ки аз бадани одам ҷудо мешавад, инҳоро мувофиқи суннат мо бояд барем зери хок кунем. агар ҳамино дар дастмон бошаву мо ҳамта бурда дар даруни мусор партоемуш, албатта гунаҳгор мешем, зеро таъкиди пайғамбар ба зери хокай. зеро ҳар як узви шумо ҳам, ҳар як ҳамун мӯи сарита аст, мӯи зери кашита аст,
ناخونی ته هست و از انسان ای انسان چگونه که فضیلت قدر دارد اونش هم چی است؟ البته قدر دارد و قیمت دارد. برای همین است که حتی ببینین آدم مرده است ولی استخوان دستی و پای او وقتی ما میابیم او را باید ما زیر خاک کنیم، زیرا که میگه وای هم حکم آدم زنده را دارد. برای همین هر یک جزء و هر یک عضو هر یک چیزی که از بدن ما جدا می شود وای با خودش قدر و قیمت دارد. زین لحاظ زیر خاک پیامبر تاکیدش همینه. سوال دیگری آمده است با لباسی که در ساختمان کار میکنیم نماز جایز است اگر نمازی باشد؟ البته اصلا لباس پاک و ثیابک فطهر، خدا قرآن میگه شما باید که وقتی نماز میخوانید لباساتون پاک باشد. با لباس پاک مقصد نماز خوانید. با لباس هایی که ما در ساختمان هم که کار کنیم اگر به شرطی که یگان به نماز شدگی نباشد، یعنی به سبب ریختنی خاک است یا یگان گرد چنگ است یا یگان ریختنی آب است و اینها مقصد وای به نماز نمیشه. مقصد با این لباس ها هم ما میتونیم که نمازامون نخوانیم. خب سوال دیگر بابای حاجی اگر دعای قنوت را ندانی با جایش چی دعا خوانیم؟ در عوض دعای قنوت توصیه علما و دانشمندای ما و شما اولا برادران عزیز دعای قنوت شما حتما از یاد کنید. حرکت کنید که دعای قنوت از یاد کنید. وقتی که اکو نتوانستین بعد از آن اجازت است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. این آیت قرآن در عوضش یک بار خوانده میشه. یا اینکه اگر به شرطی که اینش هم که نتونستیم بعد در جاش اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی گوینو مقصد بعد رکوع درویم. سوال دیگر مرد گوید بغیر از تو زن دیگر گیرم برای من 3 طلاق شود، حاضر باشد زنگیر شده است، این چی می شود؟ یعنی یک نفری در پیش زنش میگه اگر زنک من بغیر تو در هر وقتی در هر زمانی اگر زن بگیرم همون زن به من 3 طلاق. یعنی این یک کلمه از در کتاب طلاق کلما میگن هر وقتا هر زمان که اگر من زن بگیرم بغیر تو به من 3 طلاقه. از این لحاظ این مسئله همینه، هر گاهی که این آدم زنگیر شد حتما اون زن به 3 طلاق میشه. این است راه این مسئله. سوال دیگر من 8 سال زندگی خوب داشتم، خوشتامنم معیوب بود، نگاه میکردم تا زمانی که قیسینگلم بیوه شد به خانه آمد، خوشتامنم با قیسینگلم بسیار عذابم میتیند. از خانه 2 بار پیشم کردن، باز رفتم، اما این دفعه خانه را به نام دخترش کرد و مرا پیش کرد. من نرفتم. آیا دعای خوشتامنم مرا میگیرد؟ خب بسیار برایم مهم است این سوال، جواب شاه حاجی بابا گوید. خواهر عزیز انشاءالله شما این قدر خدمتی که در حق این مادر کردین و این خواهری که بگیم دختر این زنک که وقت خانه آمد و همه کار و رنگ و همه شکل دیگرگون کرد و که امروز همین کار در این مردم ما هست، دیگر شما در اونجا یک نفر زیادی مقصد که خانه دخترش ماندگی هیچگاه امروز یگان یاد نمیتید، یگان خیلی الله دانا از شاید باشدم خیلی کم که خانه را به نام تو کند و همه امکانیت برای تو تید. لیکن اگر در همون خانه اگر یگان حقدار باشی، البته مثال فرزندش حقدار است
و اگر از اونجا شما حقی داشته باشین حقتون صاحبی کنین، انشاءالله حق شما از این شریعت برای شما اجازت دادگی است. برای این هیچی باقی ندارد. دعای بدی که وای میکند انشاءالله وای به زیان تو نیست، ولی تو موافق قاعده و قانونی گویم چیزی که الله هم معین کرده است، تو در او خانه هم حقدار هستی. برای همین نمی شود که یک خانه را مثال به یک نفر ببخشند خب ترا به حق کنند. لیکن در حیاتش اگر وای این خانه را دخترش اختیار به نام او کنه، خیلی موافق قانون و قاعده دیگر شما از اونجا ناحق میشین، از اونجا دیگر حق گرفته نمیتونید. برای همین میلش هر کی بد کرده است میگه به روزی بد رسد، نیکی را نیکی و بد را بد رسد. انشاءالله تو برای خاطر نیکی ها خدا خواهر عزیز صاحب جا میشه، صاحب مکان میشه.